Mama ren pale thata lwana ka mangwele. What you say? Isabelle jaja ba lo ba felwa ke di plane. Biru di bene, so teta ta e suri kene. Inyu la theko tsa ka biskone ke tlo ba blaze hat bene. Singale ke pheta diphuka singale ke ntsha le phula. Singale ba tripa ke phesha ba ga o wela ke a o phula. Singale ke ba ba ke kena tsele ngwane motuna. Singale ba ntshela na magaba go me go di kwana ba sa tlo sukula. Singale ke a tsela mawatle ba ba tsa go fela hata. Ofa go le Samsona singale ke shapa ikwata. Singale ke ba fepa manna ha ba go gantse ba kwata. Ba ke tsipe ke thata ene ga se fele moya. Dula ke pusha ke sebetsa ga se fele moya. La ka nhloya o sangati ga se fele. Dula ke pusha ke sebetsa ga se fele moya. La ka nhloya o sangati ga se fele moya. Dumela mana beso. Ke a le dumedisa ka lebitso la Morena Jesu Kriste. Ka lebitso ke Thabi. Ha ra ntho tsohle tse nkileng ka di etsa. Ena bophelong ke yona e ne le thata ho feta ntho tsohle. Ha e rehearse nna le Boxi ne re rehearsa ntho tse ngata. E ne le ntho thata ha e rehearse but ke tla e etsa Boxi. 12 years ke nako e telele haholo. Boxi was my best friend and I've never really ke bitsa motho best friend in a long time. Ka khola ke na le paranoia ha ne ke le monyane ha ke le primary ke ile ka ngola motho e mong e le best friend ya ka ntse re etsa di composition je le representa ka sekolo. So ya rena go ena presenta nga fumana a ngotse motho e mong ya ba ke qetetse ho bitsa motho best friend. So sola sa ka le Boxi ya re ikgethela re kopantswe ke mmino na le Simane re kopanywa ke Stabele. A dula nthola ke le ka taxi na kona kaofela ntse re mona re pahle mona ho fihlelletse ke tsamaya se ke sa e bohae nenne ke robaletsa Roma jwale ka ha teacher ka ile a le hlalosetsa ne ke tsamaya ke robaletsa Roma ene ke batla ho leboha ke mme wa ka eno ke batla ho leboha le mme Mathabang ke mme wa ka le ena ke rata ho leboha batswadi ba rona hore bana ba ile ba re dumella somehow ne ba tseba hore ha ke se hae ne ke le Roma ha Bobokang ene Bokang hana se Roma ne ba tseba rona le lapeng. Ba ngamoetse ka mofuto haholo. I felt like me Mathabang wona ke mme wa ka le ntate wa Boxi ke le bana ba bo kaofela. They made me feel like family. Ne re lwana haholo le Boxi hampe mpe ne re lwana hampe ne re na le ho thewa mona se re ngalane fela ho thewa mangopeng o tloa cases mo nona le studio ne re tsamaya se re sa buisane fela e re ha fihla hae kona ha no ka etsa live ke ena tsamaeletseng pele ha fihla hae ke fumana ntsa ho ngwanya wa botsa hore na ke hokae ngwana ho kae. So ke thotse lerato haholo le family ya Boxi. Ha ona monato wa ho feta e re ha ke le ka kamoreng e be utlwa Boxi ya ntsa ho ngwanywa ka kitcheneng na ngwane mong o sa jele. So ke lerato le hlollang haholo. Ha ne re rekelwa dintho ne re di rekelwa mmoho. Ke hopola Boxi ha ne re ka ba le tjhelete ya ho reka bo dieta ona ka reka tsa ha re rekile tsa hae ne re na le ho khipa tsa hae hore re tlo tla re di rwalla ho re kopitesa tsaka e be re tlo di rwalla ho e ne le motswalle wa ka and ne ke elelletse nako entse ya bo batho ba ne ba le pela ka haholo ke utlwa bo motho mong ha batla bo motswalle ke utlwa re nna ke khalla setswalle sa hao le Boxi e be kona ke tsebang hore heaven re lwana ha kana le motho eno re phetse jwalo ka tsela e leng hore ne nka re ho nna Boxi ne se motswalle ha kalokalo nka re ne le abuti wa ka ene le fahlanyane la ka ne ntho tse ngata ne ke ipona le hona jwale ntse ke ipona and hohle mateng ke molakaletsa khotso ana e tlisa bophelong. Boxi a ka ba sentse joke ona tjena fela a ka ba sentse joke fela se re tshehile ke motho ana rata hore hohle mana tsa mateng ona o ne a na le khotso. Mme ke le bua le ntate Modimo hobane moyeng wa ka o la nkgodisa hore Boxi whoever mateng o entse mosebetsi wa hae ana mo bitseditse ona eno o phethetse ke le ka bona ntho tse ngata go re Boxi le tsela tsamaileng ka yona ho nna I feel like ona nzanga re lorile ntho tse ngata haholo ne ntate Modimo go dumelletse hore be re di phetse up until motho ena ke ha etsa video ka mora birthday ya hae
ne re na le metswalle e meng e mengata matsatsi le hlahlamang o re dijong ha fihla dijong ke ha etsa video e nngwe a re ho nna ho swipe yena ya ba re etsa kganyana eo ha ke re hebza ke fumana post le video eo Facebook ebe ke a hopola video ya ha ke e bona hore e ne le tse ding tsa ditoro tsa rona bo hantse re hola ona dula ntse a shwantsa he mana tsatsi le re tla ba hantle ho e leng hore re tlo tseka hore na ke mang a swipang lunch ntho tse ding tse ngata haholo se di etsahetse tse re di lorileng re le banyenyana and ke re rata ho leboha ntate Modimo hore e bo re file monyetla tsatsing lena ne ke le ka rata ntate Khura mantswe a ile a bua hore ho feta ho lla ke taba ho celebrate. Boxy was a great man, he was a great man and ke kopa re mo celebrating haholo ho feta ho lla tsatsing la kajeno nna pale ya ka le yena nka tlameha ho e sensara ehlile ne re le metswalle eo e jwalo re ntse tse ngata haholo empa he re tla bona fela hore na maybe ke tla thola platform e nngwe tsatsi le leng ka rata ho qoqa story sa Boxy. It's very interesting, it's a very inspiring story, it's a story of a great man. Bana beso ke a leboha haholo ka mantswe ao.